همون اندازه‌ای که به زبان عربی امکان رشد داده شد به همون مقدار هم به زبان ترکی رشد داده شد. در کنار این زبان‌های دیگری هم رشد پیدا کردن قاعدتاً. زبان یعنی ترکان اینقدر خصیص نبودن که بگن حالا فقط زبان ما، بلکه این آگاهی و بزرگواری درشون بود که همه زبان‌ها میتونن از حمایت مالی ما و از حمایت معنوی ما بهره‌مند بشن و در سرزمین‌هایی که ما حاکم هستیم بتونن شکوفا بشن. یکی از اون زبان‌ها هم که خیلی کمتر در مقایسه با زبان ترکی 1/1000 زبان ترکی احتمال شکوفایی داشته فارسی هستش که خب به هر حال وضعیت امروز، اما زبان ترکی رو هم وضعیت امروزش رو می‌بینیم. یکی دیگه از یعنی اون آثار مکتوب رو در زمینه کتاب میتونیم ببینیم، اما در زمینه موسیقی من فکر کنم که سومین جلسه هستش که در پس زمینه صحبت‌های من و چهره من شما صدای موسیقی‌های ترکی رو میشنوید که من اینجا تلاش می‌کنم فقط موسیقی‌های بدون صدای انسان رو اینجا بذارم که شماها با عظمت جهان موسیقی یا تمدن موسیقی‌های ترک‌ها آشنا بشید. همونطور خود من آشنا بشم. راستش بخوای من تا 2-3 سال پیش فکر می‌کردم که موسیقی رو باید بیتهوون و فلان و بهمان گوش کرد، همه غربی باید باشن تا بفهمیم که موسیقی چی هست. بعد 1-2 سال پیش، شاید حدود 3 سال پیش با موسیقی عثمانی، دوره عثمان آشنا شدم و متوجه شدم که بسیار عمیق‌تر و بسیار بزرگتر و بسیار بسیار گسترده‌تر از موسیقی هستش که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در اون سال‌ها ساختن. در این حالی که موسیقی در عالم مسیحیت بسیار اهمیت داره، در حالی که در جهان اسلام یک چیز فرعی بود، یعنی خب یک چیز اشرافی بود، در حالی که در جهان مسیحیت موسیقی یک وظیفه دینی بود. ما در جهان اسلام برای اینکه مسلمان‌ها در مسجد هم جمع بشن ما از صدا استفاده می‌کردیم، در نتیجه انواع لحن‌ها و آوازها و صداها از این طریق به وجود اومد. اما در جهان مسیحی چون اذانی وجود نداره مجبور بودن که برای کلیساها هفته یه روز و در اون هم از موسیقی استفاده بکنن که در نتیجه موسیقی در کلیساها رشد کرد نه در خارج از کلیساها، همونطور که فلسفه در کلیسا رشد کرد نه در خارج از کلیسا. حالا از این که بگذاریم برگردیم و ببینیم که امروز چه کتابی رو میتونیم بخونیم. بریم ببینیم که امروز شانس ما به چه چیزهایی بود. اخلاق رو اگر یادم باشه خوندیم، حقوق رو هم که بالاتر از این بود مدخل حقوق اینها رو هم خوندیم، علم صرف رو هفته گذشته یه نگاهی بهش انداختیم و متوجه شدم که من اگه بخوام زبان ترکی رو یاد بگیرم باید این کتاب علم صرف ترکی رو که 71 صفحه هستش یاد بگیرم. یه مقدار خیلی اندکی ازش بهش نگاه کردیم و دیدیم که خیلی جالب بود. افعال رو در زمانهای مختلف صرف می‌کرد و بعد از اون علم حال هیل اوندرد رو هم خوندیم. یه مقداری از این ور و اونورش رو خوندیم. رساله حال فکر کنم این رو هم خوندیم. انشاها رو هم که این انشای 67 رو خوندیم. این دوتا هم فکر کنم که هفته گذشته در برنامه قبلی که فکر کنم 3 روز قبل بود ما به اینها نظاری انداختیم و گفتیم که قبلا هم یکی از اینها رو خونده بودیم. حالا امروز من دوباره الان 2 صفحه رو این صفحه اول بود که داریم می‌بینیم و اینجاست با صفحه 2 و 3 روبرو هستیم که اینجا من یک چروغلو رو می‌بینم. اینجا هم یه نوشتی هستش که احتمالاً در صفحه بعدی باشه. اینجا این صفحه بعدی هستش که از اینجا دیده میشه. نجیب فاضل نام شعر
باشه، حالا بعدا میتونیم ببینیم، به نظر میاد که ترکی باشه. و از اینجا داستان چروغلو احتمالاً آغاز میشه و دستخط رو میبینیم. نجیب فاضل اینجا دوباره ازش یه شعر هستش. اینجا حالا این چی هست نمیدونم، میگم نجم الدین خلیل احتمالاً باشه. این شعر خالد فخری هستش. جالبه این اشعار جدید یا قدیم، اینا جدیدم فکر میکنم، چون از نظر شعری هم احتمال میدم که اواخر عثمانی باشه، نه خیلی آخرها، ولی احتمال میدم اون دوره باشه. این شعر در اصل شعر جدید یا شعر سفید و اینجور چیزا هستش، میگم این هستش. اینجا جاهد حلمی احتمالا باشه. این شعری که اشرف ثابت، یک شعر از این هستش. یک شعر از بهجت کمال هستش. ناهل نافس، یک شعر از ایشون. جلال نور و وحدی یا وجدی احتمالا باشه، احتمال میدم. جلال انور، حاتم نزیهی یا نزیری احتمال میدم. این یه مقدار خیلی خوشنویسی از سلمان صدیق احتمال میدم سلمان سلیمان صدیق باشه. و این جلال انور دوباره جلال انور و عراق. یه شعری هست اینجا از عراق، حتما باید بخونیم ببینیم که این عراق چی هستش. این حسن سمیعی باید باشه یا سمیعی باید باشه. این یه شعر ازش هستش. هاشم دوباره نظیری یا نزیهی و سلیمان صدیق دوباره و آخرین شعر عثمان هارون. خب اینجا از شعرهای جدید فکر می‌کنم باشه. برای همین حالا بذارید ببینیم که آخرش تاریخی هست یا نه. متاسفانه این کتاب تاریخ نداره تا که من دیدم. چروغلو الان اینجا صفحه 10. این صفحه های قبلی چی شده واقعا نمیدونم. اینجا یه 10 زده، اینجا دوباره 2. خب ببینید فضیل کتاب رو یه مقدار بزرگش بکنیم که ببینید چروغلو. حالا من با این خط آشنا نیستم، تلاش میکنم که بخونم. سمیر مالر ehtiymalan sırmalı cəbəngini atdı qoluna. Tələ Allah dizini kördü qoroldu ya kırdı qoroldu. Tuzlara atılıb dağları yoluna, dağlarda yoluna, yaşıl muradına ördü. Dağlar umuza, dağlar umuza, dağlar umuza, dağlar umuza yaslanan dağlar, dağlar umuza yaslanan dağlar, sular kararınca yaslanan dağlar, sular kararınca yaslanan dağlar, birinci dumanlı yaslanan
آمدن Sidak, Bela, dağlardan kesilmez bir su. اینجا یک داخل گیومه نوشته، داخل چیز یعنی یه حرفی که زده اولش اور sakslı aneden kesir Bela dağlardan geçmez derdi şoru نزدیک فاضل اینو نوشته بود. حالا ببینیم این خط رو میتونیم بخونیم اوایل اوتلرinde اونیل اوتلرinde احتمالا اینجور من دارم اونیل اوتلرinde چی نمیدارم. وقت بذارم آدم این رو تمرین بکنه تا یاد بگیره. هم شعره هم خطش چیز هست. این کتاب رو فعلا بذارید بمونه. شاید بعدا یه مقدار پیشرفت بکنم در خط کنم. خب علم عقاید 264 صفحه است. کتاب رو متاسفانه همین قسمت اول که با شعر شروع میشه تقریبا از بین رفته. میشه خوند ولی باید با نسخه های دیگر حتما روبرو بشه تا بتونه مقابل بشه فهمید که درست یا نه. خب این کتاب رو هم یه نگاهی به چش بندازیم. این جلد کتاب هست به رنگ تقریبا سیاه و اینجا دو صفحه ها رو می‌بینیم. اینجا می‌بینیم که متن رو داخل این کادر قرار داده با رنگ قرمز کادر رو مشخص کرده. کتاب متاسفانه یه مقدار کهنه شده، کهنگی رو می‌بینیم و با رنگ قرمز هم کلماتی رو با رنگ قرمز نوشته که به معنی آغاز یک فصل جدید هست و پایان یک پاراگراف و یک متن بلند. بعد برای خط قرمز کشیده تا از متن جلو در هر صفحه اینجا چیزی نوشته جلوش رو نوشته که احتمال میدم مطلب حالا اینجا چی هست همش یه مطلب میشه. خیلی با خط زیبایی نوشته. متاسفانه که خطها در این حال که سطرها در این حال که اصلا بازی خوبی دارن اما کلمات رو دل هم فرو رفتن و یه مقدار مشکل خواهد بود. ولی بهتر از اون خط شاعر هستش که اون رو نوشته. حالا یه چند صفحه یه مقدار سریع‌تر برم کتاب رو یا چیزی جدیدی میتونه داشته باشه تا مثلا ما از یکی دو کتاب بعد جدید اومده باشه. من از این موسیقی واقعا لذت میبرم. موسیقی چند صد سال قبل. حالا شما مقایسه میکنید با موسیقی معاصری که اصلا وجود یعنی موسیقی ایرانی اصلا وجود نداره. چیزی که در ایران به عنوان موسیقی ایرانی یاد میکنن اصلش موسیقی عثمانی هستش و مثلا موسیقی آذربایجان، موسیقی عرب‌ها، موسیقی ترکمن‌ها و اینها رو جمع کردن. حالا از هر کدوم یه بخشی رو برداشتن یه ترکیبی ساختن اسمش رو گذاشتن موسیقی ایرانی تا بقیه موسیقی‌ها و ملت‌ها تاریخ تمدنشون، تاریخ تمدن موسیقی‌هایشون، تاریخ تمدن مکتوبشون رو انکار بکنن. در اینجا می‌بینیم که کتاب متاسفانه یک دو بار آسیب بسیار جدی دیده. حیف کتاب اینجا هم می‌بینیم که برای اولین بار من متوجه شدم حاشیه کادر این صفحه با قلم مشکی ترسیم شده و احتمالاً مداد کنم 2 بار کشیدن
بریم صفحه اول رو شروع کنیم. این آغاز کلمه، آغاز جمله نشون میده که کتاب یه بخشش از بین رفته. در نمیتونم بگم از این شعر مستقیما اومده وارد این متن شده، نمیتونم برای اینکه این اصلا سبک نوشتار ترک‌ها نیست و ترک‌ها در کتاب نوشتن اول از همین ابتدا و بعد و بعد اگر شیعه بودن بیشتر به علیه، اگر نبودن سنی بودن امام حضرت علی و آل پیغمبر و بعد صحابه و اینها سلام و صلوات می‌فرستادن و بعد وارد موضوع می‌شدن. اینجا می‌بینیم که دیگه مقداری کامل اوکره نوک بیمکه. حالا ببینید خیلی از وسط شروع میشه. در این حالی که اینجا میبینید عدد 3 گذاشتن، احتمالا این 2 باشه، حداقل یک کلمه، یک صفحه کتاب از بین رفته حداقل. البته اگر این 3 ها بعدا گذاشته نشده باشه. و اینجا هم میبینیم که یه حاشیه داشته احتمالاً این کتاب که هم ظاهراً از بین رفته یا صفحه‌های دیگه که نه صفحه نمیتونه اینجا باشه، این حاشیه بود از بین رفته. ظاهراً کتاب چند بار پاره شده، اینجاها رو میبینیم که پاره شده، اینجاها هم پاره شده و دوباره اینها رو تلاش کردن بگیرن. کامل اولور اوکره این نوع بیمکتور یعنی چی؟ نمیدونم این نوع یعنی چی؟ بعد نه طریقی ده این در ناس مؤمن و این الله کافر اولور. یعنی حالا چی؟ بحث خیلی ناقص شروع شد. نه طریقی در این در ناس مؤمن و این الله کافر اولور. اوکره رب her kişinin üzerine farz ve vaciptir. İndi bunları birer çalışıp öğrenmek değil ve yıl Allah Subhanahu ve Teala Hazretlerine ibadetler ve taatler etmişlerdir. Birisi kabul olmamıştır. Eğer akidesinde fesad var ise, yani itikadında bazı ehl-i sünnet ve cemaat itikadin muhalif etikadi var ise ve dahi bence kimsene süleha, حالا اینجا این کلمه از بین رفته ولی تلاش میکنم شکانیده görürse süleha من اینو مکانیده بخونیم، مکانیده görürse belki alın öğrensen, belki alın öğrensen ama icrasın bilmezsen, pes mi ki belki alın öğrensen ama icrasın bilmezsen kimi etikadat fasit ile dolmuştur yani dolmuştur. Neuzubillahi Teala kendi dilaylerimizle kendide bilmez ki, kendi de Neuzubillahi Teala kendi de bilmez ki ne terikdedir ve ne mezheptedir, ama kendi havayı müftezasınca ehl-i sünnet ve cemaat geçirir ve dahil illallahi Teala ve illallah kamil kimlerdir ve dahil illallah ve illallah fasıl kimlerdir. حالا این از نظر خودش میخواد از طرف خدا هم بگه که چی هست، از طرف مردم هم میگه چه شکلی فاسقی، چه شکلی مؤمنه، چه شکلی کافره، چه کسی هست. این رو میخواد مشخص میکنه. نظر شخصی و نظر تخیلی هستش. به نظر من نمیتونه از طرف خدا کسی حرف بزنه.
nas mümin ve indallah kafir kimlerdir? Murad گرندشler bu. حالا اینجا دوباره کلمه افتاده ایمان نظری له. حالا من اینو اگه بخوام بخونم bu کتاب ایمان نظری له، نظر له و دقت له و تعنی له و فهمی له مطالعه edip okudukça her lafzının manaların anlayıp fahm ve izan edip inden nas ve indallah Teala mümin hala kamil olasın ve ba'duhu bu dünya serayinde mevcut olan halk zikr olunan ruhların genresindendir. Hala اینجا کمک باید بشه که ببینید genresinden ne چه میشه. olan halk zikr olunan ruhların genresindendir. احتمال میدم این جرگه مثل این کلمه مثل جرگه گنغه احتمالا ما یه چیز شبیه این در زبان ترکی گرداغ داریم، لهجه گرداغ. یه چیزایی رو که روی هم جمع بکنیم یه جایی، البته نمیدونم اون لغت شبان هسته کمپنی دوباره گنغسیندنdir گروهlerin genresindendir. جوگه فکر میکنم میگم این genresinden همون میشه، یعنی مجموعه یه جایی جمع بشن genresinden. Külliyesi de kendini alliye öncesindendir. Alliyesin ve kendini gengi gruptan, genresinden, hala اینجا gengi gruptansin bilesin. Gengi اینجا احتمالاً اینجا هم میشه hangi. Grupların hangisindendir alliyesin ve kendini gengi gruptan bilesin. Bilesin. Ona göre din Yaprağın ve ahiret zahiresi tedarik edesin. İhtimalen buna göre din durağın ya yarağın, din yarağın ve ahiret din bu ben der mevla ahiret buna dünya mesela bir şey ona göre dünya mesela din yarağın ve ahiret zahiresi yarağ zere yarağın ve ahiret zəfirləsin, tədarik edəsin. Əgər Allah sabit, hələ dolayı güzel bazı təbəvvi şəkildir və əmma şun kimsələr ki, əlfaz küfri bilirlər, lisanın küfrdən bilirlər olurlar
اگر شیطان bir طریقیyle الفاظ küfrü söylederse veya خود افعال küfrü işlederse tedarik edip tesdid iman ve nikah edip müebbed azabiden necat bulur ve zinaden خلاص olur. حالا این باید رفت یه مقدار قبل خوندیم که این آدم چی داره میگه. به نظر من چون حالا در مورد زبان صحبت میکنه، زبان اهل کفر و چون olur که şeytan ve nefs emmare hücum edip yine الفاظ küfrü cari edip kafir eder. حال که ol derdmend kendini müminler zanneder ve ölünceye lekin çalışıp ibadetler ve taatler eder. Şeytan bu ne ibadet etmek tergib edip buna ibadet etmeye tergib edip gendirer kim? Gandırmak. Gendirer kim? Hem dünyada zahmet çeksin hem ahirette azab elime uğrasın. این سون از جدول خارج شده دوستان. uğrasın بعدن نوشته شده احتمالاً این uğrasın dır. زیرا که birisi kabul olmaz. Eğer kabul olmaydı şeytan ibadet ettiğine razı olmayaydı. Bir kişi küfrü söylese, اینجا küfr منظورش زبان کفرها نیست، احتمالا کلمات کفرآمیز رو میگه زبان کفرآمیز. و میدونیم که زبان تفکر روی زبانه. وقتی میگیم تفکر کفرآمیز داشته باشه اساسا این آدم یک زبان کفر رو داره صحبت میکنه. زبان کفر خودش یک زبانه در اصل، یک ایدئولوژی، یک فکری، یک راه و روش زیستنه. خب حالا او راضی را که birisi kabul olmaz, حالا اینجا میگه که راضی olmayaydı bir kişi küfür söylese La ilahe illallah Muhammed Resulullah demekle Müslüman olmaz. نگاه کنید داره برعکس کلیه چیزی را تبری شرط بود و اما شون kimseler که الفاظ bilirler lakin küfürden hepsi üzere olurlar. Eğer şeytan bir tarifiyle الفاظ küfrü söylerse veya خود افعال küfrü işlederse tedarik edip تجدید ایمان و تجدید nikah edip müebbed azabden necat bulur ve zinaden خلاص olur. حالا این آدم داره نظر خودشو داره میگه. پس mümin müvahhid olanlar lazımdır ki küçükten yani oğlanlarına ve kızlarına ve kullarına ve hizmetkarlarına ihzada müteallik olan meseleleri talim edip o kereleler bölgedeler ve öğretmek dileyenlere talim ederler ve yahut bey edip kabullendiren حالا این فکر کنم یه کتابی رو خوندیم شبیه یه کتابی رو قبلا و این جمله ها برام حالا داره چیز میشه، تداعی یه کتاب دیگر رو میکنه که همین موضوع رو خوندیم. مراد ایلده قبولندن مراد ایلده و دخیل ایما اولادlarına daima اولادlarına ve kullarına ve hizmetkarlarına عقاید kelimatlerin تعلیم edip öğretirler. Mescidin sebil kelimeleri kendilerine yerleşe zira bu asl evladın ahirette anasına ve babasına nehri mehakkettir ve zamanına olan analardan ve babalardan ekseriye evladın
الفاظ کفر به نچه دوالی شنو شمون یا شنو بکنه شکون غلیظتر و معالا یعنی در تعلیم edip اولادlarına ve kızlarına fazla fazla hikmete sahip bilgiler Allah Teala. Bana böyle bir sayfa İngilizce sayfa çekin. الان یعنی صفحه 80 میشه از کتاب. این رو حالا باید بگیم بذار ببینیم از اینجا شروع میشه این صفحه. پس imdi bildin ki Tuzurkhan insanın kendisinden demağa gider her nese. Bildin ki toz ve duhan insanın kendinden demağa gider her nesne, her insanın demağı ferar eder, helak eder ve duhan cümle merezleri yürekte bağlansa ani helak eder. Ey mümin her nesne ki insanın bedenine zarardır, ol nesne yemek ve içmek zarardır ve haramdır. Gende durdi ki ömrüne zarar edip helak eyler. Dahi askeri İslami'de bir salih müstedeki kimsene nakl edip hikayet edip bir dostum var idi hiç zaman görmemiş idi. Yolda rast geldi nedir alim dedi bana ettin şimdi halim gayetle iyidir bihamdillah dedi. Ey fulan sen bilirsin ki ben evvel ekseri ovadide hasta olurdum. Bana dukhan iç dediler. Ben dahi içmeye başladım. Gün be gün ol merezler benden gitti. Şimdi yigitler gibi oldum dedi. Ba'de 5 seneden sonra yine gördüm. Eli ve ayağı tutmaz olup götürüm olmuş diyen şey. Yani pis olmuş ama kötü. Ben fikrim ki benim isim kötü olmuş ve heyeti düzülmüş gelip geçen halbiden akça dilenir olmuş ve varıp halinden sual ettim. İtti ya filan dukhan beni işte bu üslube ve bu surete koydu dedi. Bu kez olunan cemiyen dünyevi olan zererdir. Bu sehlidir vefat ettikte hala asl اینجا یه چیزی olur. Halasıl olur. Lakin ahirette olacak azabı bilmezsin nedir? Nededürlüdür. Bilmezsin. خب بریم صفحه 60. حالا
اینجا بر اساس این کتاب میشه صفحه 120. خروج دجال till Mesih İsa aleyhisselamın yüzden inip Deccal öldürüp Muhammed aleyhisselamın şeriatiyle amel etmesi gibi Mehdi Ali Resulü'den çıkıp İsa aleyhisselam ile buluşması gibi ve Ya'cuc Ma'cuc ve Dâfetul Erz çıkması gibi ve güneşin mağribden doğması gibi, güneşin mağribden doğması gibi bunlara şek ve şüphe yoktur ve ümmetten nite veliler vardır ve cümle velilerin afzeli Ebu Bekir'dir ve Peygamber aleyhisselam'dan sonra halife olmuştur. Ondan sonra afzeli Ömer'dir. Ebu Bekir ardınca halife olmuştur. Ondan sonra afzeli Osman'dır. Hazreti Ömer'den sonra halife olmuştur. Ondan sonra afzeli Hazreti Ali'dir. Osman'dan sonra halife olmuştur. Cümlesinin halafeti haktır. Halafeti haktır ve bunları sevmeyen mübtedi ve fasıktır cümlesin severiz ve şefaatlerin umarız. Birisi dahi kıyamet günüdür ki o günde zombiler olup hiç kimse gelmesi gerektir. Gelmesi genistir, gelmesi gerektir. Tağiler havada atlamış gün gibi ölse gerektir ve gelirler eriyip dökülse gerektir. Bunun üzerine nesi zaman geçecekten sonra kendi Teala yerleri düzeltip onları bir kürse gerektir. Hani اینجا onları bir gerektir ve cemel ve günde kalpçılık ve yalın ayak çılpak. Cümle kalpçılık ve yalın ayakla başı demirden kopsa göder bir ihmale göder kopseler gider ve peygamberlere ve fekirlere ve salihlere ve alimlere cennetten haddiler ve berabiler gelir. Erş kütlesinden kölge şu erş kölgesinde kölgelenseler gerektir. Hala دیگه بریم صفحه 80. به نظرم این کتاب آسونه، احتمالاً چون قبلا به نظرم میاد که شبیه این رو قبلا خوندم، یه مقدار تفاوت خطی قطعا وجود داشته. از اینجا شروع میشه. Pes indi bir saniyeden lazımdır ki o sani Rabbül İzzettir, gayri değildir. Şəqiqi Bəlxici rəhmətullah, Şəqiqi Bəlxi rəhmətullah aleyh saniye hakkında 24 kitap okudu. Cümlesi Hakkı Teala'nın Lünkâne fîhumâ âlehetun illallah efsede ta ayet kelimesinde mevcuddur ve dahi Hakkı Teala kadimidir. Kadim olduğuna delil oldur ki Hakkı Teala faildir ve cemi mevcudat mef'uldür. Fail mukaddemdir mef'ul üzerine ve dahi ıslahı alem bariye vacibdir. Ve dahi ıslah alem bariye vacibdir dirler.
یعنی عبد اصلاح فلان عبده یعنی عبده اصلاح فلان nesneye işletmek hakkı teala'nın üzerine vaciptir der. Vaciptir dirler. Ve dahi bizim mezhebimizde teklif bağlayışa caiz değildir. Ve eş'ari ve dahi mezhebinde caizdir. Ve Şafii olanlar ibadatida ve muamelatida mezhepleri Şafii'dir ve akaid mezhepleri Eş'aridir ve İmam Hanefiye mezhebinde olanların ibadet ve muamelatida mezhepleri Hanefidir ve akaid de Maturididir. یک کتابی اسم ماتورید اسم یک کتابی اول اجلدن bize Maturidi ve Şafiilere Eş'aridirler. Bize Maturidi ve Şafiilere Eş'aridirler. Ve dahi Havaric mezhebinde bir kimsələ Allah ami olsa gerek sakair ve gerek kebair olacak. Sakair ve gerek kebair ola kimsələ kafir olup محلل في النار مخلل في النار olur diyorlar. خب بریم صفحه 100 که کتاب اینجا هست. از این کتابın alem ilin ve cahil alem ilen ve cahil bu hususiyette bir oldu. Zira alim demek bilgi demektir. Ve dahi ibadeti terk-i masiyettir. Ve dahi ibadeti yani alimin terk-i masiyettir. Gün hakikatle alim olsun ibadeti terk-i masiyettir. Gün hakikatle alim olsun ve gerek hakikatle alim olsun ve gerek hükema alim olsun. Hakikatle alim oldur ki kitapla hükema alim oldur ki cahildir, hakki batili harami halali bilir. İkisi dahi azaba müstehak olur ve cümle halk şimdi elhamdülillah hükmen alimdir. Bir ehrami ve halali bilmez gılımdi. Ve dahi abdestsiz namaz kılmak ve oruç tutmak ve zekat vermek ve hacca varmak farzidir. Dari İslam'dan var. Bence dari mikondan بعد bari هم بشه. Dari İslam'da olan müminler bilirler. Belki bunları bilmez kalmıştır. Bu böylece olunca kafir dahi hükmen alimlerdir. Geldiği Selmanlar olarlar adem öldürmek ve zina ve livat eğmek ve şarab hamr içmek ve akça asiye vermek ve rüşvet almak ve gıybet etmek ve yalan söylemek ve nasazçılık ve nasaz çalmak ekmelen sazı, nasaz nasaz çalmak, nasaz dinlemek ve ne kadar mümkünat var ise cemiyen günah iken ve haram iken bilmez kimse gelmedi. Hatta bunların cahil iken bilmez kimsenin
egal konuşmuyor. حالا بریم صفحه 120 ببینیم که به نظر کتاب برای من حالا یا قبلا خوندم یا چشمم این نوع از حروف و نوشته رو عادت کرده به نظرم برام راحت نمی‌آمد. فقط در جاهای کتاب به نوعی آسیب دیده نمیشه. حالا بریم ببینیم اینجا از این شده علوم. مسئله روایت حضرت ابوشریف پادشاه مجلس ده از حضرت ابو یوسف پادشاه مجلس ده مطرد کرد ذکر علومی که پیغمبر علیه السلام زواهی سردی دید کشیدی من زواهی مثلا قباق سردی قباق احتمالا یک چیزی مثل قباق از کدو بزرگتر مثل خربوزه اونا ولی میپسن میخورن قباقی سردی کشید ادی ben قباقی sevmezsem İbn-i Yusuf ادی kılıç götürün bu kişinin başını kesin diyor emretti. O kişi اینجا باز نمیشه خون ادی الله مما ذكرت مما يوجب الكفر واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله dedi. Abu Yusuf o kişinin terk etti. Şu kimseler ki Kur'an-ı Azim için kitabet olunsa zismidir ve kıraat olunsa erzdir. Diğerler اطفال واجبی اطفال مثلا حالا این مثلا اطفال لازم یعنی چیزی باید طراح بکنن. حالا این چرا اطفال رو به جمع بسته حالا این لغت اصلی مسئله bir kişi دف و حوزه چادر کرد گزیب احتمالا یا دف که میدونیم حالت کابان گزیب ama neymişler چادر کرد قرآن okusا kafir olur. Bebek çadır çiz میکنه. دف dedikleri aleti lehvidir ve gazib dedikleri çalperedir ve İpad dilek dilin ve ipan dilin dedikleri halı bir ismiye alet edilir. İpan dilek ipan dilin dedikleri bunlar amsali her ne var ise ana diller. Mesela bir kişi 104 kitabından birin inkar eylese اصلا کافر olur mesela. Bir kişi ahval-i gebri inkari ise kafir olur mesela. میگه یعنی حالا اینجا اینا رو بدید من برگردم دوباره bir kişi 104 kitabı birin inkar eylese ne olur? Kafir olur. Mesela bir kişi ahval-i gebri inkar eylese ne olur? Kafir olur. Mesela bir kişi kıyamet günü inkar eylese ne olur? Kafir olur. Mesela bir kişi mizani inkar eylese ne olur? Kafir olur. Mesela bir kişi serati inkar eylese kafir olur. Mesela bir kişi cenneti inkar eylese kafir olur. Mesela bir kişi cehennemi inkar eylese kafir olur. Mesela bir kişi Kur'an-ı Azim'i tahfif eylese kafir olur. Hiç kudum اینها مسئله کفر نیست. این آدم دلش خواسته اینجور بنویسه. این جنگ روانیه، جنگ دینی هستش. مثلا bir kişi مسجد یا جامع تخفیف ایلسه مسجد یا جامع رو تخفیف میکنه، تحقیر میکنه، این کافر olur. Mesela bir kişi ayağın Müshaf Şerif'in
üzerine koysa Kur'an'ın başı Kur'an'ı kafir olur. Mesela bir kişi 7. Kur'an okumensin illese, bir kişiye ne için Kur'an okumazsın illese veyahut ne için çok okumazsın denilse, o kişi dahi toydum yahut gerbez gördüm, yani sevmez oldum. Gerbez gördüm yani sevmez oldum dese kafir olur. Hatta yine diyeyim ki kitap nazar şahsi şekilde her çizi ki ihtilaf nazar edişim hست صفحه 140 رو بریم و فکر کنم این کتاب به یواش یواش به اتمام خواهد بود. نرسید مثلا صفحه 140 کتاب تموم میشه. صفحه آخر کتاب رو هم بخونیم ببینیم چی میشه. سند bölünmüş albeze bölümü از که عقب‌تر میگیم شده. الجواب نجس‌دür. حالا چی گفته؟ مسئله tavuk boğazlanıp içi ve kursağı çıkmadın kenar söyle heşleseler ve yolseler andi helal olur mu? El cevap necüstür. Akli onam akli bude. Akli helal olur mu? Kenar حالا چی بود؟ مسئله این بود tavuk boğazlanıp içi ve kursağı çıkmadın kaynar suyla haşleseler بعد yolseler akli helal olur mu? Cevap necüstür. Akli caiz değildir. Khinzir etiyle beraberdir. Ketebehu Ebu Saud için. Ve kursağın çıkardıktan sonra yine karnın dökmek lazım ki genadide necaset var ise ve yahut gani köktense de buluşmuş ise o alimlerdir. Ama tüyün İslancası ama tüyünün İslancasını ve kanı yok ise tüyünü asla necaseti ve kanı yok ise necaset hükm olunmaz. Mesela Zeyd binamaz olsa ana ne lazım gelir? Cevap ta'zir şedid lazım gelir. تعزیر شدید لازم. من فکر کنم این کتاب قبلا خوندیم این کتاب و اینکه بعضی جاها رو که خوندم به نظرم خیلی تکراریه همین چیز. لازم داریم استقلالا ترک ederse istihlala terk ederse qətli lazım gelir. Ebu Saud Mesela 15 yaşında genç oğlanın sağında ve solunda namaz kılan kimseler namazları caiz olur, cevap olur. Ama kerahetten hali değildir. Eğer müştebah ise Ebu Saud'den ve eğer oğlan kare ise o dende kılanların namazı bazılar
faziler qətində fasid olur. Zira insa hökmündədir. Zira nisa hökmündədir. Oğlanpare isə, oğlanpare yəni nisf pəsəri. Mənzur yəni ona do cinsi məsələn. Oğlanpare isə onda qılənənlərin nəmazi bəzilər qətində fasid olur. Zira insan nisa hökmündədir. Bəzi fasid qətində nisadən dəxi məqbuludur. Öyle kimsələr namazları fasiddir. Məsələ Zeyd, Əmr və İmamə uyub. Zeyd, Əmr, Ömər, Zeyd, Ömər və Ömər İmamə uyub namazı cemaatlə qılsa. Ömrdür, ömrdür. Hala ince bir çiz neymiş? Dür. Eliyle zikreden sufiler olsa. Ömürdür aniyle zikreden sufiler olsa o namazı âli demek lazım olur mu? Yani cevap lazımdır. O sufiler rəqs halidir. O sufiler rəqs halaldir. Dillerden ise Ebu Saud. Ebu Saud گفته که اگر رقص حلال بدونن مسئله اینم یک نظر دیگه. به هر حال تاریخ نظریات و تئوری های دینی میشه اینها رو کسی نظر چارشده اکفیدت ایمانون ازلی لازم حضور می ولی یه امام میرفته بازار داره غذا میکنه. جواب معتادی مثل علور اگر دائمی هستش میره تو بازار داخل مردم غذا میخوره. ابو سعود گفته که اون امامش از بین بره. امامش از بین زید امری بود حالیه alır. Şimdi de asıl olur. Acaba olur. Okyanus yani yardımı merhametle yargılar yağını hemen paylaştığı ki hem نذاشته که ببینیم چه کسی رو نوشته و در چه تاریخی نوشته. خب حالا دوستان یک ساعت یک دقیقه است که این کتاب رو خوندیم. به نظرم حداقل 8 ساعت به 10 ساعت خوندیم. به نظرم خوب. اما در خوندن کتاب شعر مشکل پیدا کردیم. دوباره یک زوری بزنیم. شاید yolcu durmadan gelip bastığın bu torpağına bir durum baktığı bir dur. Akil de kulağı yani bu saati سرسری bir bağ Allah'ı bilenlerden Allah'ı bilenlerden firar bir mədəni həyyal xarab olmasa kimsələrdən torpağa sərsəri bir bağdır. Serseri bir bağ. احتمالا میشه این رو
Ramlı نمیدونم، به نظرم که علم عقاید رو خوندیم. حالا اینجا دو تا دوبلیک میاد. من دوست دارم که این کتاب رو یه وقتی کامل براش بذارم. حالا اگر شد کاری پیش نمیاد انشاءالله، اگر نشد که فردا فرصت کردم دوباره، که من این چند روزه خیلی مشغولم، شاید این کتاب رو بخونیم، دو تا دوبلیک و هم بریم. حالا این کتاب سری بعد خواهم. اینجا کتاب خیلی جالبی رو میبینم. دو تا دوبلیک کتاب عقاید علم عقاید محمد علی بنی. این جالبه، معلومات دوباره جالب 39 صفحه هست. فضائل علم و علما و علم طب شفا منتخب. احتمال این رو خونده باشید، حالا هست یا نه. علم طب، این هم اینا کتاب‌های جالبی هستن. حالا یکی یکی تلاش می‌کنیم در روزهای آینده اینها رو بخونیم. بسیار به خودم امیدوارتر شدم امروز. به نظرم این کتاب دستی رو بهتر خوندم. کتاب شعر رو نتونستم بخونم، خیلی دست‌نویس جالبی بود. به هر حال نتونستم بخونم. باید تلاش کرد، باید تلاش کرد و یاد گرفت که غلط میخونیم یا اشعار شاعران نویسندگان رو خراب میکنیم. دلیل بر این نیست که نخونیم، اتفاقا دلیل بر اینه که باید تلاش بکنیم، بخونیم، غلط بخونیم، دوباره بخونیم، تا بتونیم بخونیم. تا وقتی که تلاش نکردیم و از ترس که غلط بخونیم نخوندیم، هیچ اتفاقی نمیفته. هیچ تغییری در ما، در فکر ما، در ذهن ما، در اخلاق ما، در رفتار ما رخ نمیده. برای اینکه تغییری در جهان بیرون از ما رخ میده، باید در جهان درون از ما رخ بده و در جهان درون ما وقتی به خود بوده باید ترسمون رو بریزیم از اینکه دیگران میگن این نمیتونه بخونه، این خراب کنه، این شعر رو خراب کرد، اینو باید، یا این کتاب رو خراب کرد، باید از این ترس بگذریم. خب میلیون ها نفر، نه 10 ها میلیون نفر در جهان تو، حتی میتونن اون 100 ها میلیون نفر در جهان تو به اندازه من نمیتونن این کتاب رو بخونن. این ادعا رو دارم. تقریبا در آذربایجان جنوبی و در ایرانی که امروزه هستش، بسیاری از ترک‌ها، هزاران بلکه 10 ها هزار نفر توانایی خوندن این کتاب رو بهتر از من دارن، در شکی نیست. اما در جهان ترک همین وضعی که من دارم میکنم هم نادره. و خب من در عرض این 78 روزی که این کتاب ها رو شروع کردم بخوندم، شماره داره میبینید اونجا هست، یا 77 روز، خب به نظرم پیشرفت خیلی خوبی داشتم و باید به خودم ببالم یا افتخار بکنم که از یه نقطه‌ای به این نقطه اومدم که میتونم الان دستخط بخونم. قبلا من اصلا وقتی اسم دستخط میومد میبستم کتاب رو، اصلا نمیخونم. الان دارم این جسارت رو به خودم میدم که کتاب رو باز بکنم، شروع بکنم به خوندن و این تلاشم رو مبارک میدونم. امیدوارم روزی برسه که بتونم حرفی برای گفتن در این ساعت داشته باشم. روز رو شبتون بخیر. خدا